I dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas ćemo pogledati Standoff 2, trailer Standoff 2 sezona 5 od Axelbolt kompanije za igricu Standoff 2. Kao što već vi znate, dolazi nova sezona Standoff 2 sezona 5. Fireborn, ili ti kako se već na engleskom kaže, vatra je rođena ili rođena vatra. Rođena vatra, vjerovatno se tako kaže, ne znam. Danas ćemo pogledati šta sve novo dolazi u novoj sezoni i u novom update-u. Znači, kao što prvo vidimo ovdje, kao neki kombi dolazi u novu mapu, mada nije to nova mapa, to je mapa province. Pogledat ćemo, vidit ćete nas tako sve. Možda da li mene sad ide kao nova kombi. Ovdje imamo novi nož, onaj flip, kako se kaže, nešto se sklapa, ne znam, zaboravio sam u ime, nebitno. Znači, novi nož dolazi u Standoffu, kao neki zlatni, ima tu neka zmija, nemam pojma. From behold the message breaking. Aha, na tu lokaciju, nebitno. Na neku lokaciju. Znači, ovdje već svi vidite imamo bot skin, novi crvene kao jaknica, brown pantalone, te šta su već, kako se kažu. Znači, novi bot skin za CT i za counter terore i terore. Znači, novi skin. Okay. Ovdje ih lik čeka s nama. We've got company. Roger that. To your positions. Ako ovako bude smoke u pravom Standoffu, u gameu, ako ovako bude smoke, pa to je kao u CSGO jebo. Ups, jebo. Biće, znači, smoke, kao što svi vidite kako... Grafik. Koktel, monotov, kako se već kaže, monotov koktel. Znači, nova bomba, ali nije to bomba, to je taj koktel, znači imat ćemo to. Znači, taj koktel, opa, to će biti jako zanimljivo u Standoffu. Kad baciš na CT, krene da planta, baciš mu to na... Kad igrate Alias u Alias meču, baciš mu to na site, cijelo ga zapališ tamo, to će biti jako zanimljivo. Čim dođe nova sezona, ja ću vama to pokazivati i sve to što ima, šta je sve novo. Ajde da nastavimo. Dva nova pištolja, dual beteras, dual better, ne znam kako se tačno kaže, znači dva nova pištolja. Ne vjerujem da ću ja to koristiti bilo gde, zato što kad vi pucate sa tim, mnogo pomara ekran, pa nećete ga moći lepo naciljati. Jedino ako onako, samo ga, one tapuješ, ako ga tako jedino gađaš ovako, ne vjerujem da će neko koristiti to. Mislim, ne neko, ja neću koristiti, a sad da li će neko drugi koristiti, ne znam. I to je bilo sve od 5. sezone, znači i od ovog videa. Nadam se da se svidao, ako mi se svidao bacite like i subscribe. Vidio sam da je dosta vas, 74% vas je subscribe-ovo, mada mene malo ljudi gledaju, ali valjda će biti veća gledanost u ovih mjesec dana.